maka nalin nabi ayakunallah kiring dulu dikit. Maka nalin nabi ayakunalahu asra hatta yushina fil ardi yuriduna radal dunya wallahu yuridul akhirat wallahu azizul hakim. Laula kitabun minallahi sabaka lamassakum fima ahastum azabun adim. Fakulu mimma ghanimtum hilalan thayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa in yuridu hiyanataka faqad hanullahu min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina amanu wan nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din wal ladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayati min shay'in hatta yuhajiru wa anistansarukum fi dinikum fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaqun wallahu bima ta'maluna basir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'din illa taf'alu takun fitnatu fil ardi wa fasadu kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu wa ma'akum fa ulaika minkum wa awlu arhami ba'duhum awla bi ba'din fil kitabillah innallaha bi kulli shay'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah annallaha muhsi kafirin wa asanun minallahi wa rasulih ilan nasi wa rasulih fa in tubtu fahu khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairum mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi azabin alim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina summa lam yunkisukum syai'an wa lam
ولم يداهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأسروهم وقعدوا لهم كل مرصاد وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا سمة يردونكم بأفواهكم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمنين إلا ولا سمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في دينكم ونفصل آيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعده عهدهم وداءنوا في دينكم فقاتلوا إيمانكم كفره إنهم لا أيمانهم له لعلهم ينتقون. Dengerin dong Rin. Qatiluhum yu'assibuhumullahu biaidikum wa yuhsihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa yusahib gaida qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Am hasibatum an tutarakum walamma ya'lamillahu allazi jahadu minkum walam yattahisu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku, mohon doanya untuk almarhum almarhumah nenek saya. Mohon disenggankan waktunya untuk kirimkan Al-Fatihah buat Dayam binti Lana ya, untuk teman-teman yang menonton. Maka limusyrikina ya'murukum masajidallahu syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidin innama
masajidallahu man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha ilallah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Aja'altum sikayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawu indallahi wallahu yahdil qaumadh dhalimin. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim adamu darajatan indallah wa ulaika humul faisun. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min waridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun mukim halidina fiha abada innallaha indahu ajrun adim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ihwanakum awliya nistahabul kufra ala imani wa man yatawallahum minkum faulaika humut zalimun. Kul in qana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsaruna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Laqad nasarakumullahu fil mawatin qasiratin wa yawmal hunain is a'jabatkum kasratukum falam tughni inkum syai'a wa daqat alaikum ardu bima rahubat summa walaitum mudbirin. Summa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa ansala junudan lam tarawha wa azzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Summa yatubullahu min baidi salika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikina najasu fala yaqrabul masjidal harami ba'da amihim hadza wa in hiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuhu dinal haqqi minal lazina utul kitaba hatta yu'tu jizyata ayat diwahum swagirun. Wakalatil yahudu uzairun ibnu lahu wakalatin nasara masihu ibnu lahu
ذلك القول بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلوه الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور رسول الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولا قرية الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم الوجوه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيها أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Anu hosbona. Hosbo yang mianu tu sih. Sampai ke tu teropong kiku. Kita sandina. Runtuh ni kat teropong kiku tu. Teropong kiku. Oke, sudah tersambung. Ke grup di situ Daya di Matama grup Daya. Grup kasih di Matama. Di Matama Takro. Grup kasih. Banyak pagi tu kala yang tera. Padi siku padi lupa padi ulu loh yang padi siku betul. Terus itu saya selampang buat tu ni lah. Jadi selampang pakai dekam padi ubah padi isi loh padi ulu. Tawa lemak kau sih. Apa? Dari saya video na ya. Tawa makko di live streaming.
Ini tuh dia. Nama aku komedi labku. Alwi komik. YouTube. Hai. Kirim di situ Al-Fatihah. Taman waktu macam itu apa yang lu lihat? Cerita apa kau ini kau tak aku di beneran. Lagi kau aku Meki. Jadi tuh guys, besar kamu komen kau tak kaban ren. Kali kamu nonton. Halo di pause. Oke gitu. YouTube supaya aneh. Oh di YouTube. Supaya bertambah ya no jangkauan live-ku. Pura nih, Nur Hayati. Udah ada Bang. Telepon nonton nih. Iya, kadang menonton itu. Nah deh pura popol lagi. Subscribe ki. Bangkiku. Katanya Ini puluh. Halo Pai. Pura nih, pakai subscribe. Oh pura subscribe. Oh iya. Wah, nunggu picit dia itu rasanya udah ada apa. ibu tahu gue tuh ya bansana si kawin lada. Ide ikut di Ya di tes video. Ibu tuh komik. Tekan. Oke ya. Agar gue tante. Halo guys. Tekan. Bisa tanpa amor. Tekan sekarang. Hello. Tahu aku ini. Ini Ainun Anissa. Ya anu asal lah. Apa siapa nih numero? Ainun Anissa. Hari kome. Saya biasa mau. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asaritukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun nakhshaw kasada wa masakin tardanaha wa ahba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Laqad nasarakumullahu fil mawadin qasirati wa yawma hunain isajabatkum kastukum falam tugani ankum syai'an wa daqat alaikum al-ardu bima rahubat summa walaitum mudabirin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa al mu'minina wa ansala junudan lam Oke. Kenapa bukan menonton kita? Lam tarawha wa asabal ladzina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin. Summa yatubullahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masajidal harami ba'da amini hadza wa in hibtum alailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli in sha'a innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Buntu nih. Hah?
berbeda sangka. Oke, baik. Iya, makasih. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi wa minal lazina utul kitaba hatta ya'adu jizyata ayyadi wa hum sagirun. Tujuh apa 9? Halo. Wis lebab apa aku. Cepat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Laqad nasarakumullahu fi mawadina qasira wa yawma hunaini istajabatkum kastukum falam tugani ankum syai'a wa daqat alaikum arda bima rajubat summa walaitum mudabirin. Summa ansalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minina wa ansala junudan lam tarawha wa azzabal ladzina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin. Summa yatubullahu min ba'di zalika ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasu fala yaqrabul masjidal harami ba'da amihi hasa wa in hiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli insya innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasulahu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tu jizyata an yadi wa kum sagirun. Wakalatil yahudu usairu illil ibnullahu wakalatin naswaral masihu ibnullahu zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Ittahasu ahbarahum wa rahbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Yuriduna an yutfi'u nura Allahu bi afwahihim wa yaballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi
liyudahhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna as-sahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Kang Aldi Kreator, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aldi Kreator, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Mohon untuk doanya, mohon untuk kesempatannya agar bisa mengirimkan Al-Fatihah untuk nenek tercinta atas nama Dayang binti Lana. Mohon doanya ya teman-teman ya, Kang Aldi Kreator. Semoga aja. Amin. Yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wujuhahum wa duhruna asama kanastum bi anfusikum fasuku ma kuntum tuknisun. Inna iddata syuhura indallahi isna asyara sahran fil kitabillahi wa ma khalakas samawati wal ardi minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim wala tutlimu fihinna anfusahum wa qatilul musyrikina kaffata kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Innama nasi'u siyadatun fil kufri yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu amanu wa yuharrimuna amma liyuwati'una iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallahu syuyina lahum su'ul a'malihim wallahu la yuhdil qawmal kafirin. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا وفي الآخرة إلا قليل. Illa tanfiru yu'assibukum azaban alim wa yastabdil qaumal ghayrukum wala tadurru syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Illa tansuru faqad nasarahu lahu is ahrajal ladzina kafaru sani asnai wa ishuma bi fil garis yaqulu li sahibi ta'asawni innallaha ma'ana fa'ansalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahu hiyal ulya wallahu azizun hakim. Infiru hifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana arada qariban wa safara qasidan la tabawuka walakin baurat alaihimus suka wasah
وسيحلفون بالله لو احتطأتم لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم والله يعلم إنهم لكاذبون. Terima kasih Kang Aldi Kreator sudah stay ya, makasih sahabatku. Afallahu ankum liman asinta lahum hatta yatabayyana lakah lasina sadaku wa ta'lamal qasibin la yasta'sinu lasina la wal yawmil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'sinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddaduna walau aradu huruja la'adullahu uddata walakin qarihallahu anbi'asahum fasabatahu wakila udu ma'al qaidin law haraju fikum madukum illa habalan wala auda'u hilalakum yabgunakum fitnatu wa bikum sama'ullahu wallahu alimun bidzalimin. Lakad batagul fitnatu min qablu wa kallabu lakal umuru hatta ja'al haqqu wa dahara amrullahu wa hum qarihun wa minhum man yaqulu sanli wa la taftini ila fil fitnati sakatu wa inna jahannama la muhitatu bil kafirin. Intu sibaka hasanatu tasuhum wa intu sibaka musibatu yaqulu qad hasna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Kullay yusibana illa ma qabatallahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal yatarabbasu bina ila ihda husnaini wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibukumullahu biasabim min indihi aw bi aidihim fatarabbasu. Bersama Pak, betul nggak Pak? Ada. Kontur din na di ano na sana. Pero di ketua nuna ketua di doakan Cina toh. Ngomong pro gitu. Malah masih ada lagi besok. Kalau di garasi dulu. Kalau ini dari akhir aja terima dia sudah minta tolong. Maka Ayo. kul hal yatarabbasu bina illa ihda husnaini wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'asabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbasun. Qul anfiku tawan aw kurhan
lan yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasikin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafakatuhum illa annahum kafaru billahi birasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum qarikun fala tu'jibukum amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'assibahum biha fil hayatid dunya wa tashaka anfusuhum wa hum kafirun wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafrakun law yajiduna malja'a aw magharati aw mudhalalan ilayhi wa hum yajma'un wa minhum man yalmisuka fi sadaqati fa in u'atu minha radu wa in lam yu'adaw minha iza hum yashatun walau annahum radu ma ta'amullahu wa rasulah wa qalu hasbunallah sayu'tinallahi min fadli wa rasuluhu inna ilallahi ragibu innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqa'i wal arimina wa fi sabilillahi wa bani sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yu'suna nabi wa yaquluna husukul asunu khairan lakum yu'minuna billahi wa yu'minuna lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'azuna rasulallahi lahum azabun alim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yuraduhu in kanu mu'minun alam ya'lam annahu man yuhadidillahu wa rasulahu fa anna lahu nara jahannam khalidina fiha salikal hisyul adim. Yahsarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahsarun wala in salaltum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un wala ta'tasiru kada kafartum ba'da imanikum innafu an ta'ifati minkum nu'assib ta'ifatan biannahum kanu mujrimin. Al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil
الكفر وينهون عن المنكر عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبه ولعنهم الله ولهم عذاب مهين كالذين من قبلكم كانوا شد منكم قوة وأكثر أموالا أولادا فاستمتعتم بهلاككم كما استمتعتم الذين من قبلكم بهلاكه وهدتم كالذين خادوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Alam yatihim nabul lazina min qablihim qaumin nuhin wa adin wa samuda wa qaum ibrahim wa ashabi madainal mu'tafikati atathum rusuluhum bil bayna Fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun wal mu'minina wal mu'minati ba'duhum awliya'a ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus salata wa yu'tunas zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannatin adnin wa ridwanun minallahil akbar zalika wal fawzul adzim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara munafiqina wa'lud alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'dal islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma maqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli wa in yatubu yaka khairal lahum wa in yatawallaw bi'azibahumullah azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bahiru bihi wa tawallaw wa hum muridun fa'aqabahum nifaqan min qulubi illa yawmin yalqawna bima ahlafullahu ma wa'adu bima kanu yaksibun. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah alal ghuyub allazina yalmisuna muttabi'ina minal mu'minina
في صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلف بمقعده خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد الحر لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الحالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا وما رسوله استحسنك أولو الطول منهم وقالوا سرنا نكن مع القائدين دار بأن يكونوا مع الحوالف ودبيا على قلوبهم فلا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء مؤذر من أعراب ليؤذنهم وقعد الذين كسبوا والله ورسوله سيؤد الذين كفروا منهم عذاب أليم. لا يأذن على ضعفائه ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقوا حرج إذا دعوا الذين كفروا ورسوله وما على المحسنين من سبيله والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما تألى لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما سبيل
Alal lazina alal lazina ya'sikunaka wa hum aghniyah radu billahi yakanu ma'al ahwali fi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sadaqallahu azim. Ini kurang apa? Kurang ya? Nanti 10. Sakit? Nanti 10. 10. 20 gitu. Wih. Sisa memorial lah. Kalau mau terima santai Lombok ya? Ya?
Silang mana? Lalu dia pada mana? Kalau dia pada mana? Beli sekali tak pandai suruh melampir. Paling utang ngomong. Ya lo aja beli waktu ya oleh luar yang berregul. Jadi makanya kita saya riwayat dia paling pasti di pun paling pasti dulu. Kau emang kalau saya di pun dia paling itu dah bos dia dulu. Mabuin apa ke bos dia. Papanan ran itu nama kerem itu hancur daripada papanan ram Harus jangan bos. Aduh Pak Masjid daerah biasa di Barani Pak. Ya terus nang koto terus di dampur. iya pada perlu buka dacir ini mampu Cara ya. Anda cuma bani mau mati mengaruan orang ngesok. Dia ya kau di nak begini nak langsung pakai sunat makannya bos ya biasa di Barani. iya Biasa dia lupa apa. langsung pakai sunat iya makan mereka bangsa mana ya tergantung apa boleh kuri Kalau ni macam apa motor? ini macam Kalau itu apa nama kalau keputusan negara kayu nama apa kau abang ni kau enggak lu ada ruwe tadang sekolah lang so hati ni ruwe. Dia apa ya terus dampur. Pak nak kena bos sih Cokko, terus dia pun cokko saya minta mana ni ruwe. Kalau ikan wawa aja. masalah nak kalau kau kau itu nak mau benita si minggu dewanan dia nama Nera kan ada sedar dia kak. Bata ka sa di bela pa. Ulas seditore itu. ya satu hari apa kira Ulas seditore itu na kiloman. Si Pepe ni mata belum tahu itu. Awan sana kono roda lor terpasar na bibika na pura bibi. Wa de pa baja. Dia pun nendre buat, mak nendre mana buat. ada lagi masalah terpaksa kan dirawat ini kan Ada ni lawan yuti, berapa lepas? Atau pro jam apa tuh hari apa kalau